Good afternoon to everyone. Dito manan ni Pastor Hilda nga makatwayo iti maysa nga oras iti programa na nga Ilaw ni Kristo. Every Tuesday from 1 to 2 o'clock ket agyamanak apo kadagiti nakatutok itatanga malam. I just want to greet the Ilocos Benguet and Mountain Province iti naimbag nga malam tayo amin ken amin dagiti listeners naimbag nga agsapat tayo ay malam tayo amin. Tata ket bago nga agrugiak nga programa nadaman to dagiti good comments tayo iti lesson tayo itatay niya nga malam ken dati maibingay yo nga good comments or either nga prayer request. Adda ba dagiti mangkayat ti spiritual counseling lalo dagiti broken hearted, dagiti broken relationship, depressed or na-stress ket hantay nga ammo ti aramidon tayo lalo no adda ti problema tayo which nga awan ti peace of mind tayo magulo ti ulo ken talaga nga you are feeling alone. Mabalin tayo nga i-text iti number nga itud ko nung madamdama. Kano kaya tayo mutlaeng ti Bible studies, iti balbalay tayo, ket mabalin tayo mutlang nga i-text iti number nga itud ko nga 099-70711-738. Manen iti 099-70711-738. Nagyamanak mutlang lalalo ti masapsapat ko nga good komensyo. God will bless you always kanti may bagaklaeng tultuloy ulat tangag dengdengag iti sasaon ni Apo Dios. Tadayta ti weapon tayo in our daily lives. Dayta ti weapon tayo nga makitungtungtong ken ni Apo Dios lalo. No adda dagiti difficulties in life. Alla nga difficulties in life. No di ket adu dagiti banag nga kayat tayo nga ibaga ken ni Apo Dios. Ket naimbag nga agdengeg tayo metlang iti sasauna tapno iti kasta mabangaran tayo ya. Awan iti sabali nga nukit-kitan tayo dagiti mai-post kunada nga mostly nga awan iti pagsanggiran, awan iti kumamangan, awan ti umasidegan tayo no haang ken ni Apo Dios. It's only God. Why? Because He knows everything. He is always present, omniscient, and He will never leave nor forsake us. Basta willing tayo nga umasidig kanya na. So nga, dahita ti pinaka-importante nga aramidon tayo. Kat manan, naimbag nga malam tayo amin, kat bago nga agi-start tayo, takuna na, bago nga dati aramidon tayo, agibingay tayo man iti sasaon ni Apo Dios, agtrabaho tayo man, wenno anya man dagiti dapat nga aramidon tayo anya ti kunati Dios ket begin with the prayer, always end it with a prayer. Ammo tayo nga ti kararag nabilag. Nabilag dita powerful. And one thing, prayer is a blessing, no? Masumbatan. Isu nga masapol nga amin ikararag tayo ta ni Apo Dios dayta ti kayat na. So let us all pray. Father in heaven, thank you so much for this afternoon that you have given me the opportunity to share the word of God in order to remind us what to do, to remind us that that is our weapon wherein we could talk to you. Thank you, Father God, for granting the prayers. Thank you, Jesus, for you are our Savior. And thank you, Jesus, for giving us a good life for this day. Continue to use me mightily in your kingdom. And I need the Holy Spirit to indwell and infill with me as well. Iti wisdom. Tapno amin ngay bagak apo, it would be very applicable, inspiring, and allow the Holy Spirit to speak through using my mouth kasi instrumento gamgamitin daklang Apo Dios. But I believe that the Holy Spirit will speak to all our listeners this afternoon. Bless us this day. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Manon, kahit ko nga i-inspire ita tao no ibingay,
iti 2 Chronicle 7:14, kunana, iti chapter 7, verse 14, kunana, and if my people who are called by my name become humble and pray and look for me and turn away from their evil ways, then I will hear them from heaven. I will forgive their sins and heal their land. Makita tayo nga daytoy nga binasa iti 2 Chronicle, mayat daytoy nga maiparemind kada tayo tanukitan tayo iti all over the world uno itong mundong ito magulo. Adu dagiti mangyari nga hantay nga ammo no anya ti aramiden tayo hantay nga ammo no anya ti mangpasardeng hantay nga ammo no anya ti mangsolvar ngem ammo tayo that God created everything and He is under control. Isu nga agadal tayo iti sasao ni Apo Dios tapno ti kasta dati kalasag tayo and we will know what to do. Hantay nga ammo ti aramiden tayo no awan ti sasao ni Apo Dios. Dati sasao ni Apo Dios it's all instructions, command, ken maysa powerful and active. Ket no denggen tayo dagiti mensahe, denggen tayo dagiti sasao ni Apo Dios, maysa daytoy nga mangpapigsa iti nakem tayo, iti panunot tayo, and we will not panic. Hantayo nga agpanik, hantayo nga agbuteng, hantayo nga agtry because adda dagiti promises ni Apo Dios nga ibagbagana nga masapol nga aramiden tayo. Ket syempre no hantayo nga ammo DJ promises na uno dagiti instructions na tilang adda ti panunot tayo buteng. Ammo tayo garod nga iti Joshua 1:9 kunana, I have commanded you. Who commanded that? To be brave, to be courageous, and to be strong. Kunana ijay. Because I'm your God, that wherever you are, I'm always with you. Dito iti maysa nga mapapigsa itinakam tayo in time of ada tigin-ginad. Kasla itatakal kalpas tigin-ginad ti Mindanao. Still going on nga magulo iti Israel. Adu dagiti slides iti pagnaan. Ngani manen panag-i-storm, tutudo, ada ti big storms. Nga adu dagiti malayos, adu manen dagiti matay nga tao, adu manen dagiti mawanan. Iti balbalay daken one thing mas short, sometimes mas short ti gatangan tayo. Amin dagitoy mangyari. Ta haan nga kayat ni Apo Dios nga agrigat tayo nga kayat ni Apo Dios ti mangyari iti lubong ngem gapo iti disobedience daytan ti imang ipakitaan na number 1 lang nga makita tayo ngay naramid na idi hangag pangag ti tao hangag dengeg iti sasao nga agkaskasaban ni Noah idi ngay bagbaganan nga agpayso nga dati layos kinatkatawan da they mock Noah. They still go on, ije pagragsakan, tinaylubungan, agin inumda, agsasalada, nya pa, dagiti aramiden da which is against God. Nga ibagbaga ni Noah idi. Nga, agbabawi tayo, kan agsagana kayo, ta umay tilayos, but they don't believe. Awantin naman, uray itata. Nga no ura, adu, dagiti maibagbaga, kasla dito maibagbaga. Nga amin, dagiti earthquake, storms, wars, famines, shortage of food. Mangyari dagitoy because of disobedience. And one thing, aramidan ni Apo Dios nga ipalubos dagitoy tapno adati oras ti tao nga agbabawi adati oras nga we believe the message of God is true. It will really happen. Hantayo nga orayan nga mangyari anyan to ti papanan tayo, we will die and the more rigat ti papanan tayo sa tayo agbabawi, no chances anymore. Tati, ayan ti chances tayo nga agbabawi ken mamati, iti sasao ni Apo Dios dito'y rabaw ti daga. Hantay lang nga kasla idi during Noah's, nga ti pagragsakam dayta na ilubungan haan. Kayat ni Apo Dios, takunana ijay, nga only the righteous will enter the kingdom of God. Iso nga kayat na nga mapalintag, dagiti biyag tayo, kayat na nga mapalintag, mabalbaliwan tayo, sa tayo tumapan, ije pagariana, taawan, iti basol,
awan iti narugit nga panagbiag, awan dagiti madi nga bisyo nga umunog ijay langit. Katno kitan tayo, daytoy, 2 Chronicles chapter 7 verse 14 kunana, and if my people who are called by my name become humble and pray and look for me and turn away from their evil ways, then I will hear them from heaven, I will forgive their sin and heal their land. Dito tinapintas nga instruction or command of God nga masapol nga aramidon tayo. No kitan tayo di kunana nga, and if my people, there is no condition on this. Unohan na nga kuna nga tomorrow, today, or when, nga ti kayat tayo, sa tayo awagan tinagan ni Hesus Kristo. Aan, no dikot kunana nga, now, if, kunana my people, now that my people will call by my name, kunana, ken itata, ngagpakumbaba tayo, ken agkararag tayo. Biro ken tayo ni Apo Dios, agbabawi tayo, agsubli tayo iti Dios, ken talikudan tayo dagiti evil ways nga aramid tayo, denggan ni Apo Dios dagiti kararag tayo, and He even heal our land. That's the secret. Data lang ti sikreto nga mabalin tayo. Nga aramiden, tapno ti kasta, umay man dagita earthquake, umay man dagita didigra, or whatever happens to the Philippines. As we can see, nga magulo ti gobyerno. Nya? Well, no matter what happened, anya nga tati aramiden tayo. Masapol nga denggan tayo no kunan ni Apo Dios nga daytoy ti aramiden tayo. Believe it or not, it's up to you. It's your choice. Ang nga pinilitan daytoy. Itatati-tapi ko kat kunan nga ti panangagas iti land. Healing of the land. How could we see the healing of the land? Why there should be a healing of the land? And one thing, healing of the land is only a word or comes from God. Awan iti sabali. No kitan tayo iti mangyari iti lubong, kunana, halang nga iti Pilipinas, takalkalpas, ti 7.8 earthquake, ijay Mindanao, inya? Ngam amin all over the world, adati gubat, adati earthquake, adati disgrasya, adati accident, adadagitihan nga maagasan nga saksakit, amin dagitoy mangyari itaktan. And in the book of Matthew, chapter 24, verse 7 and 8, daytoy timang prove nga dagitoy maibasbasa, dagitoy maibagbaga, ket adda ijay Biblia mangyari itatta. Ado dagiti ibaga nga papel lang dayta, insurat lang ti tao dayta. But don't you not know that the Bible is a treasure? Balitok dayta nga biag tayo, tadayta ti ayan na amin ti sungbat, dayto ibagbagak nga magulo ang mundo, lalalo no adda ti sakit tayo. Amuyo, tinapanak ija bagyo iti last week. Dadagiti nagtestimony. Dadagiti nagtestimony, maysa, nagtestify nga kunana na stroke isuna. Dakkel nga iyaman na ni Apo Dios, tatikada na ni Apo Dios. Iti born again Christian isuna. That he believed that Jesus Christ is the healer. Kunana, hindi na stroke ak, may sa tikararag ko kani Apo Dios. Ngano agasan dak Apo Dios, agpausarak, or usarundakit din, dumaagasan ak. Ngano handak nga maagasan, agpakawanak ti basol ko, surrender ko amin ti biag ko king ka, tanumatayak adda akto ita kingdom mo. And it's a miracle healing. We should believe in the miracle healing.
God listens to the prayer of this old woman. And right now, ada dyan nga testimony nga dyan stroke na awan iti defect iti bagina. Ado na iti masakit iti stroke, either maawan ti boses, ima, saka, uno ada ti defective parts of the body. But for that woman, very proud nga nangibaga, because I believe in God. I am a child of God. Namatiak, in surrender ko amin ti biyag ko kani Apo Dios. Kat isu na laeng iti mangmanmanihar ti biyag ko. Na stroke nga yaman ta nabiyagak awan pa lang nadadaol iti bagi. So you can see nga kunana ito'y Matthew 24:7-8. At darag ito'y mangyari itata nga mang-prove nga mangyari dagitoy tapno ti kasta adda dagiti malukatan ti puso ken ti panunot tayo nga umasideg ken ni Apo Dios. Kunana ditoy verse 7. Nations will fight against nations. Kingdom will fight against kingdom. There will be time when there is no food for people to eat, and there will be earthquakes in different places. At dati gubgubat iti sangalubungan. Goberno aglalaban danto. At danto ti bisin. At danto pa'y dagiti mas sakit kunana na experience tayon ti COVID. It was long time ago. I don't know what year is that. When there is no food, kat tikinkinan minto pa'y. Taawan ti bagas nga talaga kat grind corn. At kunana, nga awan to dagiti makan, ti tattao, adanto ti bisin, adanto dagiti gingined, iti nasabasabali nga lubong. We have to believe in this. Kita tayo, nakasurat data in the book of Matthew. Ije Bible, kas ano nga tayo nga patyon tayo nga mangyari, dagito yun. If we believe that Jesus Christ, before the second coming of Jesus Christ, kat mangyari dagitoy dya kunana nga signs in the future. Dagitoy mangyari to iti masakbayan na bago nga umay ni Jesucristo, mangyari dagitoy. Iti verse 8, anya kunana, these things are only the beginning of troubles, like the first pain of a woman giving birth. Daytoy pa lang, ti umuna, nga makitkita tayo iti sa nga lubungan, nga sinyalis di ni umayan ni Jesucristo. So, kitan tayo nga numang mangyari dagitoy binasak in the book of Matthew, kas ano, nga how God will heal the land, and anya pa'y dagiti aramiden in order nga ni Apo Dios truly that He is under control. Maminsan, uray mangyari dagitoy, malipatan tayo ti agkararag, agpanik tayo, ti ammo tayo, matay tayon. But in time like this, focus on God and pray, and God that He is under control. Ang nga mapukaw ti panunod tayo. So, it's not a surprise, haang nga surpresa, no, at dati nangyayari sa mundo. But kitan tayo, iti Biblia, ni Hesus Kristo nag-warning. Iti masakbayan tayo. And what I have read, ito'y Matthew, chapter 24, verse 7 and 8, is a warning to all of us. I'm included on that, Hanga gapot ta aggisursuruak iti sao ni Apo Dios, wenno agpreach I'm exempted. No. Included ak ditoy. Uray no ibagbaga, urad ak ditoy nga programa, may isalsali ak ijay. And I like this. Tama ipalpalagip. Dagiti dapat nga ramidon tayo, ta warning daytoy ken ni Apo Dios.
Daytoy nga warning ha nga nagapo iti other books. Unon iti tao, wenno iti amin nga mangisursuro or even iti tattao, but very very clear nga daytoy nga message nga warning comes from God. So very nice that we have a God who warns us before it will happen. But since many makalipat tayo kini Apo Dios, mangyari tapno, iti kasta, malukatan ti puso, malukatan dagiti panunod tayo, and we will come to God. Umay tayo kini Hesus Kristo. Earthquakes kan dagitoy gubgubat, government ket magulo, God is the only who could control and stop it. Agpayso. That is why dati maisuro ito'y 2 Chronicle chapter 7 verse 14 nga aramidon tayo so that God will heal the land, God will heal the sickness, we will be strong to face no matter what happens in our lives. Itiili tayo nga Pilipinas, we know that we have a God who is under control. Yeah? And if we only, nulang sumuro ta, if we only obey, faithful and honest to Him, kat makita tayo nga God will always be there with us. Amo yun, tikayat lang ni Apo Diyos kada tayo yakap, jay obedience, jay faithful tayo, kan honest tayo kanya na ta. We know that God is perfect, He never sinned. Kaya ang gusto niya na pupunta doon sa kanyang kaharian ay yung malinis ang kanyang puso. Dahil ang puso ang tinitignan, ang Panginoon, hindi yung kagalingan mo. Even if you memorize the whole book of the Bible, you are the greatest nga singer, and then you're doing good things. And yet, awan ni Kristo itibiyag mo, everything is nothing. Takunana, everything is nothing without Jesus. See? Isu nga ti puso, tikit-kitan ni Apo Dios nga umuna, nga balbaliwan tayo. Daytoy passage tayo, iti 2 Chronicle, chapter 7, verse 14, at dadagiti reminder, nga dapat nga ramidon tayo, ken suruton tayo, no kasapulan tayo ti maagasan, mahiltilan tayo, maagasan, dagiti illness tayo, ken adati peace of mind tayo. One thing, we will enjoy our life. What else? Adu dagiti make experience tayo, iti biyag tayo. Pero iti passage tayo, adati isursuro na, nga aramidon ti tunggal maysa, tapno ti kasta, there is a healing. Very important, ti healing. Without healing, agdadagsan ti biyag, agdadagsan ti kada tayo dito'y lubong. But we need healing that comes from God. Anya ti dapat nga ramidon tayo, nga kas, panangisuro, iti passage tayo, iti 2 Chronicle, chapter 7, verse 14, ulit-ulito, tadwagiti awan, if you have the Bible open, your Bible in the book of 2 Chronicle, chapter 7, 14, no apay nga ulitot nga basbasaon because daytoy sao ni Apo Diyos habang dingdinggan tayo, sumruk kuma iti puso tayo kanti panunod tayo, tapno maawatan tayo, and we know how to prepare all this nga mangyari iti lubong. Han tayo nga prepare no nangyari ito'y Pilipinas and it's too late. We have to prepare any time. We have to prepare ourselves moment by moment. Tanda yung nga mo itata, tengan tirabi, parbangon, or early in the morning, ano timang mangyari? Iso nga agwa-warning ni Apo Diyos. Diya ko na dito'y, I am warning you in the coming future. I am reminding you in the coming future. I am telling you about the coming future so that you will prepare.
But those who are laughing, mocking the word of God, mocking God, they don't want to listen. They refuse to listen what is God telling to prepare ourselves. Asi kayong tupay. It's too late. Makita tayo dagiti matamaan ti ginginod. Agpupukaw da, Lord, Lord, help me. Apay nga dumteng. Ti ginginod, uno storms. Nga itayam na ti balay, awan ti pagyanan tayo. Ado na ti matay. Sa tayo to ko na nga, Lord. You see, in the Bible ko na nga, not all same Lord, Lord will enter the kingdom of God. Even 100 million times. Nga ibagam nga, Lord, Lord, if awan ni Jesu Kristo itibiyag mo, everything is nothing. That is why, usaron na, dagito'y papastor, papadi, nga mangipa-remind ka dagiti sa sao, tapno si sasagana tayo. At dati ramidan tayo, we have to be prepared. Number 1, Pasag pa maminsan, DJ 2nd Chronicle. And if my people who are called by my name become humble and pray and look for me and turn away from their evil ways, then I will hear them from heaven. I will forgive their sin and heal their land. See, at number 1, how to be prepared or ano ang dapat nating gawin pagdating sa magulong mundo, pagdating ang earthquake, storms, illness, or whatsoever. Number 1, and if my people. Ito ay command ng Panginoon. If is not a condition. God did not say tomorrow, today, yesterday, or when. We have to prepare ourselves. Hindi. Kundi sabi niya dito is, it's not even a condition or just a word, but a command of God. A powerful command of God. Ito, yung if my people. He is giving us warning. He is reminding us what to do. Para ganon, we are always prepared. If my people who are called by my name, ibig sabihin, God is inviting us to listen today, not tomorrow, or when, but now. But now. This is a free message. Hindi binabayaran ito. This is a free command of God na hindi natin pinaghirapan. And this is a very inspiring word of God which voluntarily, willingly, heartily ang Panginoon na nagbibigay ng mga warnings and preparation for us na gawin natin. Kaya sabi niya, it is now. Take the chance that somebody is telling how to prepare for this coming. Whatever. Maminsan, kitang tayo pa dyan Facebook. Mura, nung magpaiso na kita nung maminsan ko, dati 8.3 or ibagada nga, dati ma-experience tayo nga earthquake. So, nung maminsan, but nga dati tawa nga dapat. Ti dapat nga denggan tayo how to prepare this kind of sufferings. Taadon to ti ag-suffer after the earthquake. Di preparation tayo kindin, ti denggan tayo. Now is the time to know His good plan for us in the future, and that good plan is all about Jesus. True, na ang plano ng Panginoon ay hindi bigyan tayo ng matakot tayo, fear, agbutang tayo. But God is giving you a very big good plan to listen to Jesus. And that is the good news that could save us from that kind of death. Nauray umaiting earthquake, storms, daman ti gubat kat matay tayo. Hindi tayo dapat matakot dahil andyan si Hesus Kristo sa buhay mo. Na siya ang weapon mo. Siya ang kasama mo palagi. His promise is, I will never leave nor forsake. Hindi kita iiwan. Ang tao ang nag-iiwan sa Panginoon. Believe it or not. Tayo lang ang nag-iiwan sa Panginoon. Just because tayo nag-experience ng anything else. Magandang buhay mo. Kumain ka ng 3 oras.
hindi ka nagkakasakit, masaya ka. Na minsan nalilimutan natin, lumalayo tayo sa Panginoon. Hanggat one day, maka-experience tayo ng mga difficulties, which alam natin na baka mamamatay tayo sa isang oras. And that's the time na kailangan natin si Hesus Kristo. And if my people, now is the time to come to Jesus. Now is the time to surrender yourself, to surrender your illnesses, to surrender every weaknesses. It is now. Do not wait. It's too late nga kunada ijay. And you can see, it's only Jesus who could save us from that kind of death, eternal death. Lalalo no eternal death, timatayan tayo. Tanya ti kahit na nga saun, di eternal death, dahito nga klase ti patay, iso iti mangisina, iti kaluluwa tayo, mangisina kada tayo ni Apo Dios. Your soul will be separated from your body, and your soul will be separated from God. Doa, maisina ti biyag mo iti na physical death. Tagsubli da ita ti daga. Iti kaluluwa, papananangay. Tidakas. Doon tayo nga ipangag ti message itata, dagito yung warning nga ibagbagan ni Jesus Kristo. Iti siya sa una. Then, your soul will be separated from God. And the only way is we need Jesus, the only name who saved mankind, as John 14:6, ay si Hesus Kristo ng tutuwa ay daan, si Hesus Kristo ng tutuwa ay biyag, si Hesus Kristo ng tutuwa ay sursuro, may makaois kan idlangit uno kan Apo Dios no adi mundaan kan siya. We need a name, Jesus Christ, who will be our Savior. Not only nga we will be saved from going to hell, but we also need Jesus to save us from earthquakes, wars, illness, ulit-ulit, storms. Maulit-ulit na kito'y tapno tayo nga malipatan, adati basit nga maadal tayo, totally nga maadal tayo, and then we will do it. Tapno uran o dumtang nagitan tayo nga agpanik. Amo tayo nga no agpanik tayo, may stress tayo. Dito ti may bladam, natumba ka pa eh. Ana, we need Jesus to calm us, to give us peace, when we need Jesus. Amo tayo, nga ito'y rubong, kat adu dagiti marik na tayo nga marik na tayo kat agrigat tayo. But adati itid ko nga adaragsak kalpasan ti panagsagaba. No kitan tayo kunana, iti tunggal aldaw, iti panagbiag tayo, ado sa lutsod, umapay panunot ko. Apay dumteng liday, panagtuok na ito'y pusok, jak maawatan, dusawin no panlubok. Kat makita tayo, nga, ito'y lubong, at paiso, nga adati ragsak, no amo tayo, nga mang-overcome, kadagiti panlubok, iti biyag tayo. Kahit kung makantaan na ito as a break, break, iti topic tayo. Tapno ti kasta, kat sa tayo to, ituloy manam. Iti tunggal aldaw, iti panagbiag ko, adua sa lutsod, umapay panunod ko, apay dumteng liday, panagtuok na ito'y puso.
usawan no panlubog. Ngampi kariti Diyos, si bibiyag kawaning gana, sobat namin, pasapulan ti anak na, katunan na, agdalakalatang, at darag sa kalpasan ti panagsagabang. Di Jemputi, anak panagmaymaysa, di apotondas, amang liwliwag, di oras di anak, panagsagabang, punasan na amin, panaggadwang. Di ganito, di na panagbanbanunan, di kinaimbang, di Diyos, saan ko ang marupon, awan darod rason, kahit nakagsanon, panagserbi ka sa pulat, di panagtulong. Hindi ka rin di Diyos, si bibiyag kawaning gana, sobat namin, kasapulan ti anak na, kagkunan na, agdalakalatang, adarag sa kalpasan ti panagsagabang, adarag sa kalpasan ti panagsagabang. Nagpintas nga reminder na kanta nga iti tunggal sagaba iti biag ket adda nga dati Diyos nga katulungan tayo niya. So again nga iti pailang ni Pastor Hilda iti programa na nga Ilaw ni Cristo dito'y Radyo Sagada 104.7 FM. Nga no adaman dagiti naawatan tayo, na enlighten apan tayo, antay nga agbain nga mabaling tayo nga gibingay iti good comments, adabati, we need spiritual counseling, especially no broken relationship, broken-hearted ka, stressed ka, depressed ka, you don't know what to do, iti biyag mo. Kan mapukpukawang ka, iti namnama, nilaang Apo Dios kanti sasauna iti makasumbat dita. Kaya't ta iti Bible studies kan we need a prayer. Ang boarding sam ka ba? Saksakit ka ba? Just text this number 099-70-711-738. Nagyamanak amin kadagiti listeners itata lalo dagiti agree-respond niya. So apan tayo iti topic tayo nga healing of the land. Dagay pa na kasano nga masulbar dagiti magulo iti mundo, dagiti sakit tayo ono dagitoy sufferings tayo. Kita tayo nga dati promise ni Apo Dios inya ket na explicar itatay dan and if my people my kadwa become humble and pray and look for me. Kita tayo nga ti humble, pray, look for me or search me is an action word. The powerful word that could help us to be strong. Kung makita tayo nga, iti maysa nga kasapulan ni Apo Dios, ket halang nga itata nga kasapulan tayo ti salvation, kasapulan tayo ni Jesu Kristo, kasapulan tayo dagiti warnings or
even the preparation, ba't ko na kasapulan tayo, ti agpakumbaba, prayer is constant, kanayon. Ada nagi yung mga ibaga, nakararagak ka ron diya. Iti, rabi, agsapa, mga anak, hindi. Tatikunan niya po Diyos ti kararag, constant, moments by moments. Yeah? And then, search God. Birukan tayo, diya pagsayaatan ti, panagbiag ti ili tayo. Birukan tayo, diya pagsayaatan ti maagasan, di jay sakit tayo. Birukan tayo ni Apo Diyos matlang, iti pagsayaatan tapno, in time of earthquake, in time of calamities, awan, tayo nga agpanik, tayo nga agbutan. Dagito iti important nga talo. Panagpakumbaba. Tayo ko mga natangsit. Kita tayo iti panagsasao tayo ta makaayayo, kanya po Diyos, makaayayo iti pada tayo nga tao. Amo tayo nga bastos ti rumor, if we are rude in talking, nobody will believe you. Kasi di pagka-rude tayo, kat ipakpakita na di pagkatao tayo. But, if you are gentle, loving, kundi di makita nga naayat ka, it comes from the heart, di nga makita nga people will really believe you. Yeah? Iso nga, humbleness is very, very important also to be prepared when time comes. Kasi, may kat nga jay uyaw, may kat nga jay I, me, myself, the pride, may kat jay madi. Lalalo ititang, ibagbagak, the Bible tells always, watch out of your tongue, ta isuti apoy, nga magapuan ti gulo, magapuan ti sumbat, iso nga ti agasawa no maminsan, agsumbat na because of our tongue. Nga no makaungat tayo, bigla nga nakaisawang tayo iti madi. Makaungat tayo ti pada tayo nga tao, bigla nga dati rumor. Tumanya ti panang isuro ni Apo Diyos, kada tayo to be humble. If you know, nga dayta nga tao ket awan ti maitulong na kingka, ijay aramidin na, talikudam, panawam. Because no pinatulam jay tao, you are the same evil. Parehas kayo nga nagbasol. Piyapay, no, agkurik tayo matlaang, be humble. Nga, agkurik tayo in a loving way. Nga gapot nga, adati position tayo ti government, nangato tayo nga tao, and then you can do whatever you want. Kasi tikit kita ni Apo Diyos yung puso. Tikit kita ni Apo Diyos ti puso tayo. That is why, be humble, prayerful, and birukan tayo ni Apo Diyos. And this tree is a powerful word that could help us to be strong. Dito nga talong our word, humble, pray, and search me, is a word that God is commanding us to do in our daily life. Aramidon tayo daytoy, iti panagbiag tayo nga inaldaw-aldaw. Hantayo lang aramidon to be humble, to be prayerful, search God when calamities will come. We are talking always earthquake. We have to be prepared because we do not know tomorrow, today, or when. Bigla nga damot ti earthquake kada tayo dito yung mountain province. That is why God will always remind us to do this thing. Humble, pray, and search God. Since it is a command, it's our choice to do it. In fact, this is a big blessing if we really are habit, and surely in time of needs, it will be given. Kita nyo? Nga masapol, nga dakil nga bendisyon daytoy, aramiran tayo nga habit tayo, so that in time of earthquakes, in time of these storms, we are being protected by God. So humble, prayerful, search God always is our weapon to protect us in time nga umay. Hantay nga mabutang, hantay nga agpanik, may mesa ti focus ti mind tayo. Yeah? Hanga jay focus tayo kung maka jay daga nga diya kat bumtak. Alam matayaksan. Or, this is the end of the world. We have to be prepared. Be humble, prayerful, and search God. Ito lang ang hinihintay ng Diyos na gagawin ng mga tao para pakinggan naman ng Diyos ang prayer natin. Never ever
Kaya nga, yung nakita ko sa Facebook na hindi agrugin, jagin gina makita talaga agsalsalat ti tao ta 7.8. And they are calling, Lord, Lord, help. Pero ano ang sabi ng Panginoon para pakinggan ang prayer natin? Is be humble, be prayerful, and search God. Ang tayo nga birbiro kunti, Diyos lang, nungan nga ni tayo, nga adata yun, itiri, in danger. Yeah? Ito lang ang kailangan ng Diyos na pakinggan sa atin. Isa ito to be humble and seek Him. Ask and it will be given. If we know how to seek God's presence. Seeking is, we seek the presence of God. Ano ya? Nga dito ubing, kasla di earthquake na diya di Mindanao. Idi adada amin di ground. Biro ka dakot parents na nga talaga. Biro ka tayo ni Apo Diyos. Biro ka tayo ni Apo Diyos nga dagos. Because He is under control. Iso na lang, iti makaisalakan kada tayo. So nga masapol, kad maysa, kad nabiro kan tayo iso na, He will answer our prayer. Number 2, nga preparation tayo, turn away from evil ways. Repentance is needs sa mga tao. Yati kaya't nang asaon dito turn away from evil ways. Panawan tayon, tibasol. We know that we are living, amo tayo nga, agbibiyag tayo dito'y nga perfecto nga lubong. Magulo na mundo, so kasapulan ti panagbabawi. Iso nga ni Apo Diyos, ikikana na tayo iti warnings in this coming future. Ipakita na dagito'y wars, earthquake, storms, erosions, ano nga matay ti aksidente, ano ti matay, nga tao, gapo iti illnesses. But dagito'y ipagpakitan lang ni Apo Diyos, nga those who are still living, kunanay jay, turn away from evil ways. Live as a righteous person. Agbiag tayo kumanga nalintag, nabalbaliwan. Ikatuntayon, dagiti nga kayat ni Apo Diyos. Dati fighter ka, dati bastos ka, dati ti panagsasaungkot na sakit, but God wants you to turn away from that kind of attitude. A kind of evil ways. Taday ti kayat nga saun. Kat if you want to turn away from your evil ways, panagbabawi, iti kasapulan tayo. God wants His people to repent from all our wickedness. Kasapulan tayo, ti panagbabawi, iti kinakapoy tayo, ito'y biyag tayo. Agsardeng tayo nga agbibiyag iti basol, kundi ti kasapulan tayo, iti panaglintag, ti panagbiag, kan honest life, and surely God will heal our land. God will heal our sickness, and He will transform us. Pintas ti promise ni Apo Diyos niya, haanga kwa. And lastly, I will forgive their sins. Dati may isang preparation tayo. Forgiveness is a blessing. If we know how to forgive and forget, action word, non-forgiveness. Kaya aramidan tayo it is a command of God. If you will not do this, if you will refuse, then when time comes, nga danag ito'y didigra, buteng, ken danag tiada iti panunod tayo. God's promise is to heal our land. That is the promise of God. Not only Sagada, but in the Middle East, Mindanao. If we truly and heartily ask forgiveness from God, surrender everything that is against God, and obey what God says, then may healing ang buong mundo. See, forgiveness is needed. Forgiveness is a blessing. And if you do that, my dear listeners, it's a blessing, and God is under control. You will never panic. You will never have that fear when things kat dati may experience tayo. We should also be prayerful kasi doon tayo pinakikinggan ng Diyos.
As 2 Chronicles says in chapter 7, verse 15, now my eyes are opened, and my ears will pay attention to the prayers prayed in this place. Open our eyes. Allow God to hear you. At dati lapayag na agdengeg if we open our eyes sa katotohanan that we need forgiveness, repentance, obedience, faithfulness. Para sa ganun, God will, the prayers ko na ijay in that place will be healed. Merong healing of the land. Merong healing of the illnesses. Merong healing sa depression. Merong healing sa broken-hearted, broken relationship. If we really obey. Be faithful to God and listen to His message. Do it. And nothing to be worried because He will heal the land. And my conclusion here, kunana, God's promise will heal our land. If we humble and pray, as 2 Chronicles 7:17 says, serving and obeying God must be with a pure and honest heart. God needs a pure heart, an honest heart. Yan lang ang kailangan ng Panginoon para tayo'y ma-heal at hindi tayo maka-experience ng sobrang didigra. That oray no kunada nga that is 7.8, 8.3 or 8.6. If we will be honest, be prayerful, we have a pure heart. God is under control na ma-experience tayo agsiswig tayo laon. And so to be healed in our sickness and difficulties in life and to prevent from panic is only to forgive. Pakawanan tayo mo dagiti nakabasol kada tayo. Lastly, God is reminding us to have peace, joy, love, and be fruitful in Christ's attitude. So makita tayo, natikayat niya po Diyos, na preparation tayo is to have peace, joy, love, and maysa, haan lang nga diyay, do di kat have a pure heart. Amo tayo nga, ti kasapulan ni Apo Diyos kada tayo kat pure heart. Yeah? So, iti da ito nga oras kat hopefully nga iti panangibingay ko ito'y 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Dakkel da ito'y nga preparation tayo kani Apo Dios, waiting for His second coming. Kanang papigsa, iti puso panunod tayo, dumteng man dagito'y nga didigra, at tayo nga buteng. Because God's promise is kunana, I will heal the land. Be brave and courageous. I am your God, that wherever you are, He is always with us. Kat no sino man, dagiti nakanggag ito nga message, you have a good message, you have a good respond, it takes you. Tabasaon tayo, kan oray no late nga kwa, basaon to di ayang ko. You need a prayer. It takes you iti number nga itid ko. You need healing. It takes you iti number nga itid ko. You want problem, you want Bible studies and spiritual counseling, hopeless ka, you feel nga depressed ka, you're experiencing depression, and one thing, dati broken heart mo, or broken relationship with husband, children, or other people, you can text in this number, 099-70-711-738. But I just want to end this program with a closing prayer, and join me in order that we will pray together and God will listen.
Dear God, thank you for the message. Thank you for the reminder. Thank you for the warnings. May you continue to have a good faith, a strong trust in you, that no matter what happens someday, we are strong, we will not panic, no fear, but we have the trust and strength that comes from you, and help each everyone. I be prayerful to seek you and be humble. Heal our land and continue to give peace in the Middle East. Help those people who are suffering now in Mindanao. Touch their heart that they will call upon your name. Bless mo na kami, Apo Diyos, so that we will be a blessing to other people. Protect this radio program and radio station. Continue to provide all our needs. Forgive whatever iniquities, makawan yung tibasol mi, kas pamakawan mi tinakabasol ka na kami. Kat Lord, dawat mi amin na gito'y, itinaga ni Isu Kristo. Amen and amen. Kat daytoy manan, ni Pastor Hilda, nga agpakpakada iti programa na nga Ilaw ni Kristo dito sa Gada Radio 104.7 FM. See you on next Tuesday, iti 2 o'clock, 1 o'clock, and gana ti 2 o'clock. God bless you all. Katay iti music, ipatukar ko para kada kayo amin.